Penamta pada lasyan talios ni sajai hane Ymdon ilay hane. Naman kadai kapay Northeast Mega Bible Convention. Tangkakarteng ro kabasmukraw ha. Northeast, Marakoy ka Northeast Mega Kawakraw Bible Convention. Umalong tiniporman siya. Parang doon yung panar mature. May nagpaparang rawan na po Kerala. Tukikan mo di nakam-kam lang ba mo. Poilot baro. Teka, di tenasin ng po, hindi katang-tang. Wala dahil akong matanang Northeast Reserve. Kaportan, slong na sister ng Yamahan, nag-poilot. Teka, sa long na kapanish mawari. Naro si Togin, si Sajjan, but si Uglay. Kaya si Sajjan, bagi hanging Ymdon nilay hanging. Iba doon siya snap hang. Namarman pagpembanahan ni tentang iberipan ke poibet. Tau ilang banwan tongong, ilang banwan duwain rel Ymdon jing lenyang nilay si Sajjan banwan. Kano Tarik? Sao Tarik. Dan Ymdon nilay ini baru legbet siya mawari. Baru nobet siya mawari. Ibawan ni tanwa na tanwes ng meron. Dan nobet siya po parish mawari. Dan baru siya singin sa ganang dogas ni Sajjan. Das ni Togin ugasdan nagabendang ibakwa banlet nagro stepli nai bejing nai shiteng saput ang sni uglay. Nangka kidon ki lengdon nong nelap ibawan na po Kerala. Na po Kerala kidon ki padar visi ibagay ki probinsya bagi padar bagay ibawan ang jingalap ang nagabenda baro laisni. Das ngoba wat nong nepek yo piba be pathavien na pibi video pibi ki jingruai piom ani ngatileble. Kaya ay wa pin yang bolang nagabenda burang